săritor pasuletea pora Miswal mulce kite titaka Buriko borasa Sonsaraci cerwati yeta Apli ushar kai ta kontita Inam dita tushar kai kani polota cha besa Ek des sakorau ta puk Apli cerwa jikla dorsana sau Soglo sonsa disarta kashun Rauta tia disa Ye pauram ce indice nau rako Sonsa rauce Miss World title jikon Manushi chila jikon nau arle Voiam cha desa Kitne ushar amce manushi poi pe tumi dekle Sogle sa toți nimre question taka pizza le dakle Tane kitlo vorro zababdi un indice nau dakle Ai ka kite zababdi un tane Miss World title jikle Final round up ye question Manushi Chillarak vichalle India, hello. And your question is, which profession deserves the highest salary and why? A mother deserves the highest respect. And when you talk about salary, I don't think it's just about cash, but I feel it's the love and respect that you give to someone. And I think my mom has always been the biggest inspiration in my life. And all mothers, they just sacrifice so much for their kids. So the profession which deserves the highest salary, the highest respect and love, I should be of a mother. Thank you, India. Vonsotor kitle doria tano Ani poițalear dongor fodon Mai ce osli mola ce eguivo sau saran kaina Cerea paso civit sulta laso Cerva casar kelea ubran pason Cerva lagi kitets korum saina sor sanga tag maina Kamang getelean quality asta Urmai che cui holiday din asta Sogle burghean cota आपल्या जीविताची नोंदolaina Miss World-acia utraman de un savo Soglia poros mai zor pagar favo Mai cea mogat son saran ricos rivos di sorsaina Haryana so chief minister kite kori Haryana shara Chirwang dimi uineso Dinaslo rokrore katari kada Un Haryana ce chidu bikini galu manzo loso sara Ata tot chief minister Miss World a giun photo kata botran सोत्रा वर्सांनी मनुशी चिल्लर हे टायटल जिंकले या फुडें 5 जाण हे टायटल जिंकल्यात कोण कोण जिंकली आनी सगळ्यांहून पयले मिस वर्ल्ड कोण जाले आनी ते गांवांत खंयचे ते आयकात त्या 1966 वर्सा व्हडल्या लेत्रांनी इतिहासान आसा रिटा फारिया पयले इंडियेचे मिस वर्ल्ड म्हूण आसा बुकार 1994 and Aishwarya Rai 1997 and Aina Hidenbai Ani 1999 Yukta Mukherjee Gonzalez Sakai 2000 and जिंकले Priyanka Chopra Filmanta गावतात पाय पडोन दोबरा ताच्या उपरांत 17 वर्सांनी मनुशी चोडले त्या रुकार पयले मिस वर्ल्ड सगळ्यांक पावले मुखार बॉम्बे राव
e colt motii dora. देखून माय पायक सांगता तुमच्या भुरग्यांक आदार दिवंक फुडें सरा. गोठा तितले ट्रेनिंग दिवन गोंयचे चेडवांक हुशार कोरा. एक दीस गोंयचे चेडू मिस वर्ल्ड जाल्यार केदें नांव गोवा शाराक. गोंयचे चेडू मिस वर्ल्ड जाल्यार केदें नांव एक गोंयकाराक.